Predanje kaže, a u narodu još uvek tajanstveno kruži priča o drevnoj svetinji manastira Godovik, čiji se nastanak nesigurno smešta u vreme blagočestivog kralja Dragutina i gradnje crkve manastira Svetog Ahilija u Arilju. Ono što je sasvim sigurno je da manastir Godovik zauzima značajno mesto u misiji očuvanja vere i tradicije i prvih koraka opismenjivanja u ovom kraju Užičke Požege. Zbog svog prikrivenog položaja, vode i šume, koja je pogodna za skrivanje u tursko doba, duhovni život cveta pod vođstvom tada čuvenog igumana Josipa Madopare, sve do 1833. godine, kada manastir naglo gubi značaj po smrti igumana 1829. godine i postaje parohijska crkva za vreme užičkog episkopa Nikifora. Nalazimo se u selu Godovik, u prelepom ambijentu vodopada i izvora Godovičke reke, na kojoj još uvek rade dve vodenice potočare. Skriven od pogleda krošnjama starih orasa nalazi se najstariji kulturni spomenik i jedini manastir u našoj opštini, manastir Svetog velikomučenika Georgija Đurđic, koji datira iz 13. veka. O ovom značajnom spomeniku i o Godovičkoj crkvi nešto više ćemo saznati od sveštenika Dobrosava Lazovića. Pa kao što rekao ste, nedaleko od Požege nalazi se manastir Godovik, posvećen obnovljenju hrama velikomučenika Georgija. Datira prvi zapis je iz 1690. godine prilikom dolaska i prolaska Arsenija Čarnovića, koji pokloni jedan antimins koji se dan danji čuva u Kraljevu u eparhiji. Vremenom je manastir stradao, ali je 1972. godine zaštita obnovljena i Kraljevo je zavod učinio svoje i obnovio ovaj manastir u Godoviku. Radovi su privedeni kraju, tako da je sada moguće ga i osvetiti i staviti u upotrebu i na služenje Bogu i narodu. O hramu može da se kaže da je izuzetno skromnih dimenzija, da je vrlo lep, da je zidan od tvrdog materijala, od sige, kamena peščara i običnog kamena. Kube je pokriveno pod šindu ili, kako se stručno kaže, pod klis. Kao što rekoh, u manastiru se nalazi prelepi ikonostas, rad je čuvene škole Lazovića. Isto je konzerviran i dosta dobrom stanju je očuvan i ugrađen u hram, odnosno manastir Svetog velikomučenika Georgija. Zahvaljujemo se svešteniku Dobrosavu Lazoviću, a sada da nas provede malo kroz ovaj divan ambijent i pokaže nešto više iz manastira. Da. Sada ulazimo u priprat manastira Godovičkog. Ispred nas je natpis kada posjeti ovaj manastir Karađorđe vožd 1808. godine. I u spomen njegov i u njegov dolazak ovo je i dozidano ovdje, a inače vlađa crkve i prednji deo crkve sa ikonostasom sa svim drugim delom.
Original vrata nisu mogla da budu namestena zbog oštete, a nova su prilično dobro i dosta verodostojno urađena. Ikonostas manastira Godovičkog, koji je konzerviran u Kraljevu od njihovih slikara, to je prvobitni ikonostas, ništa dodavano, ništa mijenjano nije. Sve s desne strane nalaze se pevnice, a unutra ikonostasa đakonik i Sveti presto, koji je originalno postolja, a inače ploča je bila srušena prilikom pada manastira i još prilikom vađenja kamena. Deo, ovaj koji je pred nama, nije ništa menjan, niti je doziđivano, niti je šta rušeno, jer je on ostao u prvobitnom stanju. Ulaz u manastir, dosta malih dimenzija, zbog nasrtaja Turaka i da ne bi mogli sa konjima ulaziti u manastir, toliko su mala da bi i još jedno simbolično značenje imalo kada vernik dolazi u manastir, da bi se mogao malo svrnuti i pokloniti Gospodu.